Yaro yotrai parlok baik ye kecuma hakan kapor mak ngapediang subhai pilang baru hakar tengka jong Yesus Kristus belai kue pi hamana kapor hakacing iem kacong pi deh hakan kapor ke bamantang akwa ponon ra pi kum kacing kai bangai skam lamakan kacing kai ngapa pi kum Kristen kum kinong buat kejong Yesus Kristus om di tang kinong buat Henry kejong Yesus Kristus yang last cuban semua skam hau Yesus Kristus bolong unong peniem para kacing kai kejong Hoa akan kapor ke bamantah kemat ke baningkong kacing kai ke baningkong bangkwa ban sam sepi kalang ke kacing mod apostol kamat ke baal kanungut ke apostol kitoan haka Bible haka testament ke batama ke banga pi ngejupule barabo bat ki kerteng ke jongki innya cuai kamat ke baningkong ke kacing mod apostol kawan nekitin Greek apostolos ma haktin English nekitin paring one who is sent off nekitin Greek hi apostolin haktin paring tin English to send off Dengan pai nak pareng cakasi kebaningkong one who is sent off hakin kasi uwei nak ibala pa no to send off hakin kasi kibala pa no deka jingmut apostol hang nengiyo apostol kamot kibala pa no banyalap da Yesus Kristus umansem bakhot ban syarai bat keren ikhtin ki bau Yesus ulah keren bat ulah hikai ki baki kin hikai iki weipat kum bau Yesus Kristus ulah hikai bat lapha yaki ban le Haisen hilak mantha apostol kemot kula pha no banyala da Yesus Kristus umensem makot ban syarai ban keren yakin ki bau Yesus ulah keren ba ulah hikai yaki bakin hikai ki weipat bakin leru ko bau Yesus Kristus ulah pha yaki pila ban syam kan nuksa kat ko gospel ka jong Matius kalau bersipau kad khot ka baal hadu ka basau ha bau Yesus Kristus ucit ki apostol ucit yaki ban pha ban nyalap syaki gentle syapang gospel syapang Yesus Kristus ba syapang ka ching pen pat hikai yaki ke ka bau Yesus Kristus ulikai yaki pat pila ban syam ka nuksa ar ko gospel ka jong Matius kalong ka aru pra kad khot ka kat kandai bat ka arpo kin pule pin thokan ni khot pin pule khanam ka no shimi ka po nganam pule kini di khot hagan kapor ke bamantah demantang nyai so kamat ke baal kan nongut ki apostol kiton haka Bible haka testament ke batama pat ki ki keteng ki jongki kat kum na ka Bible bangi tip shai bau Yesus Kristus udon hinyo phongut ki sanran ki jongu kat kum gospel ke jong Lukas kan long ke bashipo kat khat ke baningkong hadu ke baarpo Henry nakita ki nyo pungut isanran ke jong Yesus Kristus kan mau Yesus Kristus ningkong ulah chet kat angut isanran ban long ki apostol in pai ke gospel ke jong Matius kalau bershipo kat khot ke baar hadu ke basau Kirteng ki jong kini ki angut ki apostol ki long kumnes ngak ba baningkong mam u Simon iya ubala khot u Petrus baar u Andrew u para jong u kebalai u Jacob u khun u CBD pasau bat u Yohanes u para jong u kebasan u Philip kebanriu bat u Bartolomai kebanyo u Thomas kebapra
bat Matius nongkrong kebakendai Jacob Kun Alphaeus Shippo Lebeus Bakatway Simon Shirham empat Bakat Judas Iscariot Bladino ya Jisu hang nening kong eng yo khat ngot ki apostol ke bau chi isu la chiet shwa ba sa narpna bat shwa ban mi pat bat kiu shabnen kan mau hadin bau chi so Kristus ulah le shabnen ulah kiu shabnen sekahi mau pa ke chumu nya banang Henry nama Judas Iscariot la ya kenona hadim ladino yo Jesus Christ la pet ki pahai nang ta ulah sedin nya lade den jadi hadin bau layap no Judas Iscariot kan mau hakajaka jong Judas Iscariot latung no ken ya Matias latung no ya Matias mang kekum bekam apostol pinsyam kalong kebaning kong kadkhot kabaat penriu hang ning yo saya Matias salong kanangut an ke apostol kebaning kong bat Matias long kana khat lai ngot ken lang bat Judas bala yap harin sisu ngiyo saya Saul ba Paul bangitib ha namar kishti ke jomu kashti jomu la thoi kashti Paul apostol kashti Paul apostol kashti Timothy kashti Paul apostol kashti nongrum kashti Paul apostol kashti Ephesus atet termam bahkan mau Paul apostol kashti ke jomu hila tip ku uwe naki apostol en ai kin long ki dekhan ba pin so thu pin tep bau chi so Kristus la chiet ya Saul ba Paul ban long apostol ki gentle ain pule ki kam apostol kalong bekendai kad khat san ki kam ke apostol kalong ke arpu kad khat ke arpu we ka stiu Paul ki nong rom kalong bakhat we kad khat bakhala ka stiu Paul apostol ka ban kong ki nong koren kalong ke bekendai kad khat ke ban kong badang don chibun ki dikhat nan ai ta ki di dikhat pule pen siu thu te hang nei nga yo saya Paul Saul ya blakhat Paul ma ya sa Saul blakhat Paul along kat nangot menelong halai ngot mentalong khat sangot te hang nei langin total baru ki kateng ke chongki ki bang tip sha ke kumna ke Bible ngi yo ada dei ke bayap shua Jesus Christ nei ki bayap hadien ngi yo khat sao ngot ki apostol kende khat ngot mendai khat lai ngot ngi yo kan ngot khat sao ngot ki kateng jong ki apostol ki long kum ne khen bhai ki kateng ke jong ki kan ngot ki dan baning kong Simon ya bala khat Petrus bat baar Andrew para jong balai Jacob kun CBD basau Yohanes para jong pesan Philip benriu bat Bartolomai penyo Thomas bapra bat Matius nongkrong nonglum khajenama keba kendai Jacob kun Alphaeus Shippo Lebeus ya wala sin Thaddeus bakhatway Simon Shirham kebakhat bat Judas Iscariot bakhat lai Matius blachit hakajaka jong Judas Iscariot kebakhat sau Saul ya blakhat Paul don em khat sau ngot kain em hakan ka Paul le sepin ang Siapang Silas ba Timothy pa ngasyam yo Silas boya labat Paul atau day na mo apostol ngah ladehi ngam ong ye phi ngah lade shimat ngam kinlang yo Silas kum apostol
Nama Silas ulong unong yatu lupa. Kat ko mi kam pasol kalau makat san kat khot ke balai puah hin pulem pi Silas uday unong tu lupa day apostol. Hishu yo Timothy am ken ba uday apostol but am thoi ba uday apostol nama uday usenran. Kat ko mi kam apostol kalong ke ba khan ru kat khot ke baning kong pen syam. Bayo Timothy latip ku musenran ke jong trai. Henry ka Bible hi bala mention pa bagi de ki apostol ki long tang khat sangot. Lakin lem ya Judas Iscariot ya Matthias bat ya Saul ba Paul. Bangis kam piyo ka ching tai sibon ka ching shai. Lamba ka ni ching pan shai ka khenjat. Ubuleng ker khoi pilang paro. Ka chim ka jong pi hamanasi. Amen.